Di baga kanyam. Nya. Nalipatak gayam ngay nga ako nga alaan Jesus iti boarding house kaninsan ko. Kat awan, Kasay. awan titulba kaya. Okay lang ako nga maturog ta dito lugan, okay lang. Katuwanan niya ngay garod. Kano ta panak gumatang ti mabisin ka? Haan, hanak mat nga nabisin, okay lang. Sigurado ka, right turog ta ti? Win, okay lang basta maturog ta dito ilugan. Ay, naku. Nya matin lakay. Susi lang kathan mo pa nga malagip nga alaan. Nalipatak nga rod is ti amok ada kanyam Jesus Apay nga siya kunay ti ibagam nga ada kanya kat si kagaw ti ag igam ti susi, di ba? Kat ti amok nga kat ada kanyam. Han mo nga i-blame data kanya. At anya nga iti kahit mga sawin, maturog ta dito ilugan. Basta, hindi ka maturog dito ilugan. Maturog ka nga may maysam. Basta siya, madik nga maturog dito ilugan. Apay mat? Malagip mo, iti ag-araram ka, Oh. makapatroma diyay nga experience. Di ay? Basta diyay. Di naturugan na tulugan? Win, abot-butang kaya. Anya ti kabut-butang ijay? Jay, anaconda? Ambisyoso ka? Hello? Anya nga alakonda? Bulate. Kuna ti baka talaga? Bulate.